Bafana bakithi uyabona uMthandeni noKhuzani asikuphiki bangamaqhawe omculo kaMaskandi kakhulu bavunyiwe nami futhi ngiyabavuma kodwa lezinsizwa zowu2 khona la ishayana khona enye ikhale ngaphansi enye iphume ngaphezulu kunjalo vele makuliwa Bafana bakithi yabona ake ngikutshele la ingoma eke yabamnandi khona nala khona ingoma engike ngangayizwa khona mina ngikube nje eceleni okwama views la bashana ngawo indondo nogazi whatever lohunye niqhathanisayo ngilami mina nansi into yami la ngifike ngiyibheke khona kulamaqhawe uthi hayi leliqhawe leli limnandi lingisholo kamnandi iginqizalo ihlabe kamnandi iphimbo lilikhiphe kamnandi ake ngibaqale nje lapha ku2014 yabona uKhuzani wakwafika wakhipha nje eminyama yashaya le album Bafana bakithi uMthandeni ngapha wakhipha le album yeXenophobia ngo2014 yashaya futhi kodwa ama point wanezwe uKhuzani inje eminyama yahamba phambili kakhulu kwakunengoma lapha nithi wayishaya le nje eminyama ithi ke na huyeni uyeyeni webani kusemhlabeni lana wemntana mvuze enzelo yashaya le album yamshaya kakhulu uMthandeni yebo yayimnandi ingoma kaMthandeni yayithi Xenophobia ngoba kuyenzeka ukuthi kwi-album kube nengoma mhlambe 1 or 2 ezimnandi kodwa nje the rest yeingoma ze-album ayi ungazizwa lezi zaKhuzani cha zashaya iningi lazo nje lezi zangapha kwinje eminyama babuya 2015 uKhuzani wakhipha isihlahla samavukani kwakunengoma yayithi ke nalapha ngihamba ngeBM imonto ephambili yashaya le album kaKhuzani wayishaya ialbum kaMthandeni eyayithi ke na angifuni lutho yango2015 wayishaya kwathi ngo2016 waphuma inyoni yomthakathi kaKhuzani asukane madoda inongumethi sizowanyathela amadimoni nesolami cha yashaya album kaKhuzani kwathi ngapha kuMthandeni kwakhishwa amagolide bamshaya kuKhuzani clean square ke lapha Bafana bakhe kahlahle alingana kodwa cha bamshaya uKhuzani zazimnandi nezingoma zangapha kwinyoni yomthakathi cha zabamnandi kodwa i-overall yeingoma zikaMthandeni eyayithi ke nami amagolide cha yamshaya kakhulu Bafana bakithi yayimnandi yonke le album leyana kwakhona nengoma eyayithi ke na sikulento yamanzi sigqugquzela inhlanzeko emphakathi ngapha kumagolide aMthandeni cha clean square lapho uKhuzani la ikhanda lababomvu babuya 2017 uKhuzani ukhiphe inhlinini 2017 ukhipha isixaxa samaxoki ukhipha isixaxa samaxoki kwathi uMthandeni ngapha wakhipha i1000 album yakhe uthi uMthandeni bekhipha kaningi mhlambe ekhipha igcwame elisha ekhiphe noMthandeni kodwa nje ngisike kweyodwa kwalama album lawo cha yabamnandi album kaKhuzani ka2017 zazimnandi ingoma zesixaxa samaxoki isixokisa izwe lonke yayimnandi funa le kaMthandeni 1000 kodwa lama album ake ngiwanikeze nje ngithi nje not ngamabomu nje ngithi cha ngapha izwakalanga nangapha futhi ayizwakalanga even though zazikhona ingoma ezazimnandi kodwa Bafana bakithi no ake sihambise sisemdlatsheni yayimnandi 1000 Bafana kwakhona nengoma ethi izinkanza babeli hayi sefuqo kube khona ethi lasukuma xalanga kaphaza ngenze lutho nje cha Bafana bakithi yabamnandi ake ngithi nje draw ake ngithi draw zashayana kulwanya ka2017 kwabuya ngo2018 Bafana bakithi ngapha kuKhuzani kwazokhishwa konje ithini bathi ingoma inhlini yoxolo inhlini yoxolo yayihamba la ingoma ethi hishendele isitha sami uMthandeni wakhipha ngithe ubani 2018 lo ngishone inhlini yoxolo 2018 uMthandeni wakhipha indlaba eyiphika amalungelo enkosi cha bawashaya kamalungelo enkosi yashaya imnandi ngoma kaKhuzani le yangapha isixoxo sama inhlini yoxolo 2019 babuya bazokhipha inhloko nesichandi ngapha kuKhuzani yayinengoma ethi nasuke namncoma cha nginiya nje uNot le album angiyizwanga ngapha ku2019 wangapha kwaphuma iDog Style nayo futhi angiyizwanga not nje la angibazwanga kulowanyaka lo 2020 uKhuzani wazokhipha isipoko esingafi kwakunengoma ethi
ijele lapho naye yagila nje imanga. Kwathi ngapha kwazophuma amageja uMthandeni awuswanini madoda. Kwakuyindlaba eyiphika leyo album leyo, cha zabambana nje i-draw ke siniyama sibomu sithi cha zashana nje laphana mahlanze kwaba i-draw. Zathi 2021 kwaphuma Inja Nogodo ngapha kukhuzana inengoma ethi hisi qomqomo sento engazi lutho. Ngapha ku-2021 kwaphuma Mavolovolo eyayo futhi indlaba eyiphika, cha futhi ake sithi nje bashana mahlanze lapha kwaba i-draw lawo ma-album, ngoba ayikho i-album engathi yahlulwa enye ngoba ubumnandi bafana bakithi. Angikhulumi lezi zinto zama-views nokuthi kwenzakalani nani nani nokudayiseka, cha ngoba umnandi nje be-album yonke isiginxisayo nokusho kwamnandi kwamaqhawe ngapho olimini. Babuya 2021 Inja Nogodo bese ngishilo 2022 kwaphuma Umqhele Nethawula suka kwaphuma ngapha i-Blow Job ngapha kuMthandeni bafana bakithi. Hayi zabambana futhi kwaba i-draw. Umqhele Nethawula ngayithanda ke kodwa nje mina self, ngoba lento ngiyisummarizela ubumnandi nanokuzwa nje abantu ngendlela abancoma ngawo lama-album, bese ngithi hayi mina ngathanda le. Cha ngayithanda le ekakhuzane yayithi Umqhele Nethawula, ngayithanda futhi i-album kaMthandeni yayithi i-Blow Job awuswanini bafana. Yahlabana kakhulu futhi nale kakhuzane lapho yayinengoma ethi-ke na ngcono ngizinikela bathi ngoba ngihlala eGoli mina ngakhile ekhaya. Imnandi leyo album bafana bakithi. Ngapha kwakunengoma ethi-ke na umkakho usegijima ku-TikTok konke amajitha, yabo leyo ngoma wekhumbula bafana bakithi. Lezo ngoma cha zabambana nje i-draw bafana bakithi lapha sibanikeza i-draw abafana. Babuya ngo-2023 bamshaya kukhuzane, cha aliboli icala nje lashaywa lishaywa Makhotha Ngqobo. Clean Square kwakunengoma ethi Paris la uMthandeni avuka khona abafana bakithi laphana. Kwaphuma ingoma ethi Mubi Kamnandi noSminoff bamshaya, cha bayishaya nje Clean Square i-album kakhuzane lapho ka-2023. Zabuya 2024 kwathiwa ngidlali nezingane ngapha eMandaba kukhuzane, kwathiwa ngale ngaphesheya kuMthandeni sigada umzila. Ake nginike futhi i-draw lawo ma-album lawo, cha ake ngithi nje abambana i-draw. Zabamnandi iy'ngoma zangapha zayabamnandi futhi sigada umzila nje hayi yabamnandi leya ngoma leyana. Impisi yalaya ntambama Friday kodwa Blue Monday yayisola, yabamnandi leyo ngoma leyo bafana. Ngapha kwaba khona yayithi ngapha baba ngikwenzeleni, cha kwaba i-draw. Lama-album abamnandi bafowethu regardless nje ama-views nani nani ne-fame sikubeceleni udumo, ama-album nje abamnandi both side. Kwathi-ke kulokho kokugcina 2025 ukhuzane wakhipha inhlanhla iza nebhadi. uMthandeni ukhipha i-EP-ke lapho yayithi 24/7. Hayi sithi nje uMthandeni hayi bamshaya abafana bakithi, cha bamshaya bemnandi inhlanhla iza nebhadi. Ngapha bathi kwaNompumelelo indawo yezitha uyayilesaba izitha kodwa uyayithanda inhlanhla. Hayi bemnandi bafana bakithi, ibemnandi bathi angiziniso kohlanya awuzwe nje awuzwe, cha zibe mnandi nale EP kaMthandeni bafana bakithi. Yabona nje i-24/7 sebenza wathi uzosebenza. Hayi zibe mnandi bafana bakithi. Bekhona nomhobholo nawo sekuwukuthi ngoba beziningi ngapha sidomla iy'ngoma ey'ningi ezibe mnandi ngapha zishaywa ukuthi zibe ncane bezu-4 zaphuma-ke nezinye zama-single akhona, kodwa nje cha ake ngiyise ngapha bafana bakithi kukhuzane nje hayi uthathe 2025. Hayi amaqhawe ayacula bafana bakithi, awaqhubeke nje sinikeza ama-album amnandi ngale ndlela le asinikeza yona, ngoba ayayimisela wona maye-studio. Kodwa-ke phela ukwenza kuyoshiyana bafana bakithi, khona la khona vele enishana khona mahlanzi, khona futhi la khona hayi omunye egeje omunye phame phezulu.